Speaker and legislature, some formula labakan dan talian siya, momotso government o John po peyunsa, kacuman ko run korosong na sa pagmachel Rongen Rahnwet. Ngayon sa ni Nicholas meran kacuman kalilip purakan, autaban sa pagmachel Rongen Rahnwet. O iya cara laban sa pagmachel Rongen kayo scholarship sang Rotary Club and Phone Koreaw. Australia and Tasika Chamanta Grant Sawas Hong Wiyawitan si Wall o Wiyawitan Mutual and Main Corazon o Kausan and Chaman. Kasinu sa Palimachayan Main Kapasan na Pitokan Slasin and Kapinsalit na Suma Purte sa Tuaw o Katayo sa Palimachayan Panmasan Langan Ponte. Wrong sang kolonya wen Ponpei panian wrong nan sa manachay region Ponpei kacuana lati wrong me kasaleta na Rotary Club wen Ponpei kacuanta college scholarship ang right school kan wen katnyang sawa-sawa pali right school kan scholarship watch hang right school kan nong yatun wen person right school kan nakapnyang Dokite apply scholarship was a raiserikan me pachanan pingal sa Priyaw na school, raiserikan me pachanan college o raiserikan me pachawan nagsang panian TET o menyang kalauke aray chumat school. Application ka ng scholarship watch kan pachawan na titin na sila'y riyakitriyay sa Priyaw o nangaychik scholarship watch Kakanalal ni email Rotary @gmail.com. Korea when sa pagmachay Rongen Rahnwet front sawasang presidency wall o project kan kairata men konsentrara kan nan ko sa panchaman. Kalian rong nan sa pagmachay region Ponpei kacumanalati yung rong sa Australian person na kasaleta ni Mr. Esteban Santiago kacumanalati Grant Sawas me pachpacho ni chala tuwapat walang kay sa kwano mo ni US when sawasa uyata pasile si one o project and food security nan kausan and chaman nan wait matarani sawas the grant was from kachuan pointa tukso kan kwen kapuyata si wall me pacho ni meter limay sa kapel Enterpoint Incorporated Office Nanwin Matalanim, Project Watch Pitran, Pointa Tuksong Yata, Mochwan, o Tuksong Patakan, Hong Rai so much. Koras Nakarani Wasang, Kan Mepacho, Luman Nam Matol, Puen Ryland Cup, Patakati o Karata Men Korasan Taro, Kan Puen Cup Sawasa o Apali, Kausan Much. Kalian TAB wilayah walang sawas makan pacota sa kalian Australian Embassy, puen kenyang apaliyo kay rata, wasang kausanakan na present, o ken pacho, nuwan mo ni chalangyanan. Mien kapasa and token sinasilan kaping salet sa soma COVID sa tuwang. Kali makan pacho apali kaping salet sa soma COVID sa tuwang men pachoan sa Brockway pakan may kailang ramasakan. Nagkakayang niyang coach kita pacuan lalet. Tokan sila kapin salet sa mga COVID sa tuwang, sang paglingaw lele sa kususari, o sang aramas daw sa paray sa kwalo pacota. O April pacuan san may railiyakan medisinyan kapiyang coach kita pacuan lalet, tokan sila sibot. Tokan sila kapin salet sa mga COVID sa tuwawat, Queen Pachota Public Health Palpalyan Monier Pompeo ni Dispensarian Colonia. Palian Public Health Queen Pachuan Berta, Niyak Len Nialang Sang Klapwalong Mansang Len Klapimang Sauchu, Oran Kaunag
sang lakwat wala memensang let laksilo morensowas. Koros memen yang kas kita baca mana let token silen kovinsalet te soma covid isak tumawat panutana nanan au teta toropa montoka pan pachota. Token silen kovinsalet te soma covid isak tumawat ken pachawan miyaw ni pa. O sang nakaway kantanya US Central for Disease Control muniyan silen kovinsalet te soma COVID isak tuaw so chakapar apol parara pachpachan ni percent was sa payo poncheo. Na reports makin pachota sa Pompey State Vaccine Administration kasaleta meleleto ni chuan wanoria katriya isak riyaw. Iraila arasan Pompey kan makachkiyar tapachuane to kan sinasil en kabinsalet te soma COVID isak tuaw. Kaya wantok o paryawantok, pachpachan percent wali sakyo me kanakalar to kain silasil and COVID isak tuaw sang sampara isak walu pachota pachpachan percent wali isak to kain silasil and Pfizer kaya wantok the first dose pachpachan percent lima isak tuaw karyawantok the second dose pachpachan percent lima isak payo. And pachawan sansan, marano si chay sapalman kumuniyan sila silo, Moderna vaccine, chansan, o Pfizer. Moderna vaccine ken pachota pakriyaw nan Rongen Rahnwet sa kwalunan tuma, chansan ken pachota pakriyaw, o Pfizer ken pachota pakriyaw nan Rongen Rahnwet sa kwalunan tuma. Kain saglan sa pagmachay Rongen Rahnwet hiran masalaman Pompey ulal ban pachpachan pitsilu ponchima glawano minisili saksilun mensang ungalangal ban pachpachan piche ponsilu glawya minisili saksilu morensowas oyo ulal ban pachpacho ni pitsiya ponchia glawalo minit pai saksu ni saucho. Rahnwet ni ala le ni sauchkan Rahnwet ban tabakan yang akong kacau, ho pan kap niya ngelenan sapal kisinyang pan pachpacha palimasa numayan isak nanawayo niyasil pan kachipin yang ak marmarakan kacau ho ngelenan sapal kisinyang pan pachpacha palimasa numayan isak lenang nanawayo. Saucakan niyasil len saucakan niyalan pan tabakan yang ak marmarakan kacau ho pan kap niya ngelenan sapal ran kaunap le ran sarawi pan tabakin o pan kap niya kacau o ngelenan sapat. Walang ranayo pachpachan ni tegere. Wali sakisu walang Rahnwet pachpachan ni teger isi sak tuaw. Wan sasongan kacau mengurasinan rai ranawar isak tayo pachpachan ni isi saror isak kayo o wan sasongan kacau mengurasinan sampongwat pachpachan ni isi tayo point kaya sa lima. Pompey parasang kachpin club 1 minute price of ning sauchip o pan prong sa long kachpin club 1 minute isak naman sa malaka. Ngayon ko yung matsaka na utakan sa kulmatsa Rongen Rahnwet kalanganin kubran koras o kasaleba.